na kwe chuchengi chune kuti chuwai ho kosudi na nzala ndi. Okay, hinyu wada nangashikubalika kwao. Wada chitampu shingahi 80. Okay, mwani chinasakirira nzambi china chuhembi chengi na kuchwinga chengi wu mikronda stress kutanga izo dende. Chunadinga na kutanga hansangu ichwa muyula Yohanu ruyo necho. Indiye som Bible di yenye. Yohanu watuleja yu maina chukwa shikucha inu mpinji necho. Chutia wadikunu. Yohanu watuleja nindi Yesu hinyo Bible. Ibamba. Nindi Yesu hinyo? Yenga? Hizu danyi? Good. Indenu. Watuleja nindi Yesu hinyo? Nzambi wangovu okuchudi chunako ya chofu. Okay, nzambi wangovu. Enga? Inlengi, nzambi inlengi. Demu mwani. Indenu, Yohanu watuleja nindi mwanta Yesu hinyo? Hiwumi. Wachwinka nga uma mchidi? Uma kapinjikantesha? Umi? Good, umu hanyaka. Chinawai. Watuleja chengi nindi hinyi? Yes, Martha. Iso mtena day. Enga? Zambi wangovu okudi Isaya. Okay, Isaya watuleja nindid? Nindi zambi wangovu. Mwani. Chengi nindid? Wakuhayama. Isaya wachiche nindi hinyi? Tata wahanyaka. Aha. Wamana, samana. Chawosha necho neno kengwika na mananzambi. Hinyi mananzambi? Mananzambi hinyi? Mwanta Yesu mulongadi? Mulongana na mazi chwatanga mundi Yohana. Dichainu mpinji. Chutangia ni verse di mukanda wa kuhichuluka. Kuhichuluka chapter 6 na verse ya 4. Hanu nzambudi na kuosha na wantu jindi. Aisarela kuzatisha mukuru mpi Mosi. Diwasonekeri nyikanda. Mosi diwasonekeri mukanda wa kuhichuluka. Dichina asoneki nindidi. Tien enu aisarela. Yehova nzambi yetu. Yehova umuhoho. Chadegani? Chuoshenu hamu tienu enu aisarela. Yehova nzambi yetu. Yehova umuhoho. Yehova nzambi yetu. Yehova umuhoho. Chaosha netu nzambi wekala mungahi? Ilanga wekala u? Nechi na chekala kandulu netu. Kandulu anakichungi kulonda streshi kumunyika nachu. Hela ichi chimunyi chini dina achu ndi? Chimunyi. Tochi nechu. Mulunda chimunyi. Taleni mudiuma ingahi? Yumanyi? Kudi udisu yu. Munamoni udisu unakumunyika. Mudi disu munamoni nechu. Aha, mudini battery nechu. Yaha, inkume naku kudini uswitch ni kudiuma ya ivuru inakuzatika kulonda itweshi kuchinga cheje jinetu. Munamone ndi? Aha. Dichi munjira yeni inawa tunachoeshi kudizira kuma mana. Inzambu wekala umu talen hii muho netu. Ilanga kudiyuma inanungu hamu kulonda itweshi kuchinga cheje netu ndi? Nzambu wekala umu ilanga wa zatilanga munjira jinga hii jisachu. Nzambi tata, nzambi mwana, ni nzambi spiritu. Dicha isarela erukiri nao kwekala ho nzambi umu. Kwekala ho nzambi umu. Tijimishi che chukuishi tudi nacho indi china shari demon. Chukujima na nkaha. Okay.
akuno twabula kukusha kuchuma chikwawo cha muchitanu naudi kalamba ndi kalemba kalamba wakunda Isaya na mteni mwanta Yesu nindi hikalamba kakunda chinaye mudi hano amaseki mwichunga lechu da Zambia mwekala kuunda ndene mwekala njita mudi njita mwichunga da Zambia chainu mpinji ilanga ku Israel kudi njita jina atwale kuniku Ukraine nechu na wanyi na warasha nechu ndi anchama vula nafui hansangu yanjita nechu dichi hela mwichunga da Zambia tudi na kuunda chaino mpinji ilanga twatira kuiruka nechu tudi hona kuunda kwa ntesha hiku na ashikiri moko ilanga mwanta Yesu yena anamtenao ikalamba kakuunda kushimuna nei kuunda kwa kweni kwa lala kwa munyichima yetu kwa kuiruka nei aminidi na kuunda na nzambi nei nafuna kwa yakudi nzambi kwa fuma nga kudiyena na wachengi ifuku dimuwa kenza chamba kenza hano amaseki wambaka leta kuunda hanu hanka hamaseki hiamba kekala njitako mulonga ene diwa kekala mwanta muneni wakaikejima hikwa kekala chenga tujinga mpata haitwamuku yenu muna kuhosha mwenenu nzo mulonga ikavumbu wanyine muntu na kutanga yenu muna kuhosha nena kumonu kumunyika chukuhanga necho okay mwanta Yesu wamba kenza kumbidi wambaka shaka mahetanda dindi na kuyula hano wa maseki mukuunda wakasambila kusenda echo chuna mkuwereri chuna mutambuli chuna mwiteji nechu himwanta wechu watufilili hanshidi jechu ninne yudi hano newa mkuwerere mwanta Yesu zangala lako mulonga wamba kenza na wakusenda wakashaka manindi muyulu hadi yaka itanu na iyedi inkumi ninaku kwa kekara kubabesha kaikejima hadi yaka itanu na iyedi kukumana kwa yuma yejima iwambaka suruka muyulu na kuinza na ngovu jindi jejima na kubabesha ailumbu jindi ejima afumbukiriri yena ni antu jindi aisarera inkumi ninaku wambaka shakama hetanda dindina kuyula neikalamba wakuunda chakubula kuluwangisha maseki hiambake kala chengi njitaku wambaka yula mkuunda ilanga heno kanda enzina kuyula mkuunda yena ona kukenga kutwinka etu ejima kuunda munyichima yetu mulonga chiriki nechu hela nechu nafui twake kala nindi hela nechu kuhanda tudi nindi chinategani mwanta Yesu hinzambi nei mwanta Yesu hinzambi kama namuna awashidimu wambaka leta kuunda hanu hanka hamaseki chinategani chao sheriku kanaka Isaya nindi wambakenza kuvalika hano hamaseki kumutanga wa Israela chamweke ntahindene chamweke ninecho munaiti yakainga kufuma henjiri mwanta Yesu hano hamaseki yakaya kubadika makomba kajaye dinecho wenjira hano hamaseki na kuvalika kudi mumbanda ijina dindi henye Maria hakukula nechitwakula ngecho ejima yena hakuikala mukwa kuchula umbola muwalala wejima walala wanzambi Fontaine kumukanda wecho wa Yohana yipapiri etrashi ya demuloku neiri indiku dana inzina ayu kwao tudina ayu okay mwidi maodio Yohana chapter 1 Yohana kapitulu kamu
Yohanu kapeturukamo twakumi na vesi 11 na 12 necho tutwareke nu chitinsango idimu undenu chongu neimwana Yohanu chapter 1 sorry tutangene na vesi ya 11 na wenjiri mwindi yomweni yenona kalamba kakuunda ona wakuhama ona samana ona nzambi wang of El Gibor chinani gidini izunecho okay tata wa haya nyaka wenjiri hano amaseki nao chenjiri hano amaseki mwindi yomweni impata yarengeri yomweni munza wa inkeri antujinda Israela chenjiri kude Israela nao hiya mtambu iruku antu indio mweni hiya mtambu iruku mwanta Yesu wenjiri amaseki kuhita kwa nyaka makombakaji nyaka kubadika makombakaji ayedi wenjiri amaseki na kudizoza kulonda chweshi kwinza na kukalakala mudimu asweja kulema utu kushinshika cha chuwahi kumadiki kulonda chumoni kulema kwa kwinza kwindi ilanga ejima amutambwiri wayinkeri wanto kwikaranyana kanyi kanzambi wowe nawo awukwerera ijina dindi hanu ichudi anyana kanzambi anyi nimoni makasa ejima kusino ona burukolora chikasa okay ejima anyana kanzambi anyana ka satana anyi nimoni makasa kosi okay munchu na treshinga ikwikala mwana kanzambi twachiruka enga kukwerera chuma nzambi mwanta Yesu mulonga chatero mkwera mwanta shemweo kondoka handa nyaka na nyaka ili mwolora makasanya na kanzambi mwani mwenye na kuchufira hanshidi jechu ndi so nemo nchukuiruka nindi mwante so mfuriri hanshidi jindi kuiruka ho nindi wafuriri hakulusu nikari mwana kanza mtahindi mwani mulonga na akwereri wanyi necho munchu na twesh kuikala mwana kanza mbihohu neimu muchima windi ukumona kulema kwa mundi muna zati mwanta Yesu hadecho hakulusu necho hakuchufira hakulusu kora nshidi jechu chamujikiru mwijamu na kusaunga mukufu wa efuda mchisachu nei muntu mukachi kechu kumkwera mwanta Yesu era na ufuku wunu mumuchima wei bai mukanako bai munyenduku bai munsukuku ilanga chinga munga mumuchima nei uku mushinda mena nei mwanta Yesu chalala wenjiri yena hinzambi yena wakuhayama yena tata wa haya nyaka kalamba kakuunda kalamba wakuunda wenjiri hano amaseki na kumfwila amihanshidijami jejima neru kinamu wakanchwara muyulu mulonga wasaunka mukufwa dichiru kilo eneo na kwere mwenomu chalala onekali mwana kanyi dichikwikala mwana kanza amibai necha kuhinjuka ho na hinjuki lelu ne amnidi mwana kanza mbuku chinateka ni mabwambu kosi muntu wavari kaudei mwana kanza mbuku wejima wetu twavari kili chudanyana kanyi kasatana nina mnadi mwana kasatana nadi mwana kasatana ilanga na balumukiri kukufuma kuikala mwana kasatana hini kuikala mwana kanyi ingi ule nenu wa balumukiri ngai hanyuma ya kumona nami na adingi ikombi neile nga nami nyikanda ya wakwechu kushikola necho ne yenu malalanji mwayiruka twadile nga malalanji ambala kukaleni hinywe ya odera lanji niyena ni umwani kama nini na mchudu oha munecho chudu makombi malemoni indi manyi mundehu okay dichidunu
hakumona nami kama na adinga mkukala na adinga na mulonga na nzambi hinu kutanga mukanda wa nzambi na kulumburira kudaka kwechu na mawe na kushinshika nzambi akumwekeshera nindi mukwanshidi ilanga wamfwetereri mulonga wa mwejima wanshidi hinu kubaru mukamu muchima wami hinu kuhimpa itongo joka hinu kumkwerera mwanta Yesu na muchima wami mukanda wa nzambi na umuntu wejima kumkwerera mwanta Yesu nekari mwana kanyi china mkwerera iri mwanta Yesu ni lelo na atwale kuna kumkwerera na nochi nerineru kinami yena di kankawo indi chamwenu chamwamfuriri hanshidi jami neru kinami neni kufa lelo hera na ufuku hera na mwana mpinjeje maina kafwa nakaya muyuru mulonga wa mwanta Yesu chinategani mwanta Yesu ndiye na diyinjira diyiwalala diyiwumi necho kosi muntu numu kwenzako di tata chinga hoho adiyena dichine kukwerera Maria wakaya muyuru wanyu udi mwana kanzambu wanyu munachiti ne kukwerera Muhammad wakaya muyulu wanyu ne kukwerera Ami wana naka kutwala muyulu wanyu watwalanga muyulu hinyi Yesu Kristo anukenu mazi chwatanga mu verse ya 18 ndi mudawa mazi na kwerere chuitange ncheng sorry mwana chuitange mu verse 18 naudi hikwekala muntu wa mwana ode inzambuko omwana umuhoho wekala muntu ya tata dina mulumbululi chachuwa dichineona okenga ko ya muiwulo bai utemukila kudumu kweni muntuku chinga kutemukila kudinyi kudi mwanta Yesu huku mutemukila kudi huku mumwena kudi mumuchima weye iruka akunei wamfuira de hanshidijami jejima chalale ne unafwi wakashakamani indi munka mwiwulu wakaya kudiyena dichinawo chenjili ya maseki anchuma kwa wa mukanini eli mwatonjo kineno amavura mwitejeli nda mukanini amukanini necho kumukana kwindi anchwa chimwekeshere hatoka eli chuma nyadiyena chatama ampopeli hanka chakadi mulonga dichi insangu chinga chuikwatenu nakashinshika ken mwanta Yesu wahanda wa mumi hela wafwiri wasaunka mkufa na oshi nindi itejenu anyana ya nyanya enziku dinyi bai mwire keshaku mulonga wanta wa mwiwulu wawena adi chochichi mulonga wanta wa mwiwulu wa wanyana anyanya mwanta Yesu na ukenga kwa mwina ni anyana adinei enu ejima munenzi kunu munachiruke nei weruka de nei kuya hinshid kutwamba hinshid kuira uvumbi hinshid hakachikeno amakwao hadamu adingijade ni musangu ja ujila nzambi na chiruki chinategani iruka akunei neo kufa chakubula kumkwera mwanta Yesu unakwaya na kutambula kubabeshewa nei muntu na afu munshidi chakubula mwanta Yesu wayanga kwa kwa indi kwa atama kwekala na kudisumona kumaji na kutoba mwana ni ufuku wejima neo na ide kwa atama wakatwesha kufuma kuchengi ilanga akwechuma kwa na idimbi nao neo na afu munshida na atweshi kukufwetera mali kulonda wakaburuku ya mungehena yatena ngaona udi departed service mwaiti ya udewa insangu departed mwaitiri kudi mwaitambiri kwena kono mwaimweni ina nsangu nuku TV okay dichibaya idimbako baya hakudimba nao neo nafu munshidi anatweshi kukufwetera mali kudantanga jei kulonda mkuru mpwa chipompero akolombere wakayigudi nzambu kosi muntu udi na ngovu yakuhoshera kumukwawo kudi nzambi kulonda ayi kwa kuwahuko chinateka ni mwani
mwanta Yesu nindi kosi monchuno mukwenza kudinyi kodi tata chinga hoho hadi yena dichine no kenga kuya mwiulu watera kushinda mena hadinyi hadi mwanta Yesu kumukwela mu muchima wa enei yena diwasenderishi dijamije jejima ampopere hakulusu chakadi mulonga chinataka ni mabwambo monchu na atweshi kumkwela mwanta Yesu na yakainga hi idi yejima inkemba onaona kwama na atweshi ukuhelela aha chakala onene kide wania ni yatama ewawo shanei we ya denetu ndichine kufacha kubula kukuwelela kukuya kudi kukuya mwiulu kukuya mwiulu lekeni malengu chuna kulengula wanyi talanga chuna tangi na unzambi wa mchidinyi mukwango vuna tuweshi kumusupishei nzambu wa babe shanga nzambu eranga hi wa babe shanga neudina yaka 10 neudina yaka 6 neudina yaka idieji mashikaru neriki yuma ya iwaini yatama ilanga bayi nkembako monchu neriki ya iwaini yatama nindi na mputori nzambi na atueshi kumkwele anyi mwanta Yesu dichinei mwana nkemba na afwi eri mwana tongo shokineni waya mkalunga mulonga di kanda eriki ya iwaini yata ilange iweru kade wani yata maudi hanu unakwela yuma yanshidi hela ikutwamba hela ikwiya hela ujila neyo kufa munshidi jeyi nzambu akakubabesherajo chinatekani mulonga unovuwailile echisemo chei chanshidi ilanga nkemba uchidi kanda eruki ya iwahi niyatama dichiru banjiro ansangu yeniyi diruilo mwanta Yesu dina ngovu yakwa mwina atrans age makumkwelela yena kudakulu mpima kwao hiyakinga nyana ya nyanya kunetu aihanganga ila mwanta Yesu aileje la chumbanji nindidi itejenu anyana ya nyanya enzi kudinyi bai mwile kesha kumulonga wanta wa mwiulu wawena adi chochichi muneriko mazu mwailao bai neyo muntu wanyanya weji mwaka ya mwiuluku anyana ya nyanya kudichuma chekala mudenu chabadika chekala akulumpi lelu nei mukutanga mazu hadi mumukanda wa nzambi hadi akulumpi ni atrans anyaku kuelela na mazu kubadika kwao atrans akuitambula na mazu na kuishinda mena kubadika mkulumpi mulonga mkulumpi wadi mwana anga kuiluka udidena winyi munka mumuchima ilanga anyana ya nyanya akuelelanga chacheni chalumbuluka bai wakasekesha chikuwele cha mwana wa nyanyako dichimwanta Yesu waikenga chineri waisha kumuchima windi udina ukenga adimweke kudeni mumwiruki nenu diyinyi waguhayama diyi samana diyi nzambi wangovu diyi tata wa hayanyaka di kalamba wakuwunda di chamwino di mukwa kwa mwina akwanshi akwanshidi mwanta Yesu wenjiri mwindi omweni ilanga antu indi omweni hiya mutambu iruko mu verse ya 14 Heran 13 chikwate mche ya 13 kwiji nei amama na tata akuherera ei mwana kanda ukuhereri ufani waka ya mwilu mlonga mama na tata akuherera aha tangi enu verse ya 13 hamu enu mudina ya anasumeki na odi wena chavari kiru muna kutangi unu mwindi twatela kutangira hamu tutangire eno hamu wena chavari kiru aha hiyavari kiri kumashi
mwatongwerangawo anchu hera mwavarikirangawo anchuku avarikiri kudi nzambi munati echo lelo ano amaseki chunavariki kudantanga jechu kuisaka yechu ya mboka nechu jina dei da chisaka di yeyin jina da wanvari di wany sane mu yeyin fulai afulai indi kanema fulai indi kameya kameri indi yenei amwenda. Okay, mnajua majina na teno muntu weji mahano udine jina dindi da chisaka netu ne unavariki mu chisaka cha tata fulai unatweshi kuvarika che mu chisaka cha tata mwenda chikutwesheka chinga wikaruna chisaka chi dichineye uri mu chisaka cha tata mwenda ni tata fulai unatweshi kuiranga kulonda wikari mu chisaka cha nzambi chikutwesheka chinatwesheki nga chinatwesheki mulonga di mulonga wa mashi necho muntu wejima mu chisaka udi na mashi ya chisaka chawo necho neyi tusendera kwenda kuchupima mutu avarikira kuchipatela mashi akuwana wako ikala adifana ndene ikala adifana mulonga chuli chisaka chimu chinatekani di chini mu chisaka cha nzambi akwira wengiri mu chisaka cha nzambi chinga chikala na mashi anukeni muda heberu na uchakadi kupekesha mashi kosikwana kena nshidi mwanta Yesu apwekesheri mashi indi kulonda atweshi kutuvala nacho twingiri mu chisaka chanyi cha nzambi chinatekani kosi muntu na atweshi kwingira mu chisaka cha nzambi mulonga wavari kade mu chisaka cha tata fulaiku hera ne tata fulai na mkwerede mwanta Yesu nyani ndi kanda mkwerere hiya na atweshi kwingira moko chinatekani kudakweno anyanya na idimbi kudamvari kuipompelu na kuichwala kuchipompelu na kuira ngahi na kuisansa meje hanka hamahama na kulonda atweshi kwikala nyana kanyi kanzambi bayi wakete jako chalua chinatekani menjia na atweshi kukwashe ikulonda atweshi kuvarika mu chisaka cha nzambuko anchu avarika nga mu chisaka cha nzambi mulonga kuduwa pwekesheri mashi hinyi mwanta Yesu chenjiri ya maseki ampopelere hakurusi chakadi mulonga amuchonkeri yonga kumbavu kwedikiri mashi ni menshi chinatekani kulumbula nao inshidijeyi anatweshi kujana kene na kujitokesha na kujifumisha kumenso anzambi kulonda yewa kashiki muyuru neo nafu chinatekani mabwambo dichidinu tienu antanga jechwa mavulana idimbi nao inehi eineya kukupapatisha ho hera kukuichira menji hehama akukwira nao mwijina da tata nda mwana nda spiritu wajira inshidijeyi chisemo jina mande anagudimbi inshidija fumanga kumenso anzambi na menjuku chinga na mashi anyi a Kristu Yesu chudi hamu dichi hakwila wingiri mu chisaka cha nzambi akuteni nao mwana kanzambi chinga una mkwereri mwanta Yesu halweyi mu muchima weyi hano ichudi chakubola kutramba anyi amkwerera de mwanta Yesu inake kumona makasi Frezia hinyona udugona mwani Rinesi Joynesi mukwa yinywe ngachikasi yeyi nye kuforosia imgwechu nyune Irene mukwa hinyi yodi kasi hinyu yeyi jina siri okay so muntu weji maona mkwereri mwanta Yesu mu muchima windi
hela wakafuwa kahanda chengi chinatekani mulongadi mulonga mwantesu nawo shinindi muntu weji makumkwelela yena hela wakafuwa kelengahi wakahanda hela udi kansi nechekala yuma nzambi nete chininde ufuina yaka 12 hela 13 ewa mkwelela de mwanta Yesu waka ya mkalungako waka ya kudinyi kudi mwanta Yesu mulonga mwanta Yesu hatrambanga kunecho twatanga lero na nzambu watrambanga nena washinindi neona mkweleli yena ukwinka umu wanyaka ukwinka umu chikunku umu plastiki inehimani wenkanga umu washikila muumi wa haya nyaka mulongadi mulonga yena diyi uumi yena diyi umu wa haya nyaka dichine eyi kanda mkweleli mwanta Yesu ne unafuna ide mkalunga unakuchari muhinyi eyaweni necho ndi unatondi kweyikwambuka na nzambi ilanga nzambi na ukenga nindi eno anyana eji mamudi hanu mutu yeshikukula na mana anzambi chawosha nechu mana anzambi hinyi mana anzambi hinyi mwanta Yesu nechu di mana anzambi di chinechu na ukenga kumwiluka yena echu twatela kumukuwela na kumutambula munyichima yechu nechu di mwanta wechu chinatekani chichukwila mwenomu echu akuchutena kuikala anyana kanyi kanzambi mulongadi mulonga kumukwelela anyi mwanta Yesu kanka windi di wachu balu munanga echu kulonda chuikali anyana kanyi kanzambi hakumukuwelela chinatekani mwani chukwimena hena chokachwaleka kumadiki amen.